Hvala lijepo što ste me pozvali ovdje i hvala na svemu ovom što sam imala priliku da doživim, ne samo tokom ove posjete, nego u ranijem periodu. Uvaženi vladiko, sveštenstvo, hvala na podršci koju ste pružali naporima koje je činila Vlada Republike Srpske. Ja sam zadovoljna što smo sada ovdje povodom ovih ceremonijalnih stvari i obilježavanja važnih događaja i sjećanja na važne događaje iz naše istorije. Oni su važni tako da bismo mogli da sebe strukturišemo kao narod, da bismo znali šta su naši ciljevi, da bismo odredili šta su naši prijatelji i ako smo nekoga usput izgubili da nađemo načina da ga vratimo. I doživljavam i to i na taj način. Međutim, nema samo prošlosti ako ne razmišljamo o budućnosti. Zajedno smo ovdje i ja želim da vam se zahvalim sve jednom, kao prvo ponovit ću to još jednom, sve jednom našem svešteniku s kojim sam imala dobru saradnju ovdje u Sjedinjenim Državama. Vi znate i ne moram to da objašnjavam da nikad nisam došla u neko mjesto, a da se nisam prvo javila vama i da nismo održali i sastanke i razgovore i radili mnogo važnih stvari za Republiku Srpsku, naravno i za Srbiju. Kad sam dolazila prije nekoliko godina, govorila sam tada svima s kojima sam imala priliku da pričam da ćemo jednog dana, a to neće biti tako davno, pričati o stvarima na način da vidimo Republiku koja raste, koja je dobra, da Republika ne dolazi više u svoju dijasporu i ne obraća se da traži pomoć, da ćemo mi kao vlada biti ti gdje ćemo pomagati našu zajednicu u inostranstvu i ja sam sretna što smo to počeli da radimo. Sjetit će se evo i otac Đokan, kako sam govorila, tokom teške, strašne poplave kad smo pokušavali svi zajedno da pomognemo našim ljudima. Rekla sam i tada, mislim da je ovo zadnji put da tražimo nešto, ali ne zato što tražimo, nego više smo ovdje zato što ste vi htjeli da nam pomognete. Nadam se da ćemo ići samo uzlaznom linijom i nakon toga da ću moći da dođem i da vam svima pogledam u oči i da kažem uspjeli smo svi zajedno. Hvala vam lijepo što čuvate identitet našeg naroda u dalekom svijetu. Hvala vam što ste zajedno sa Vladom Republike Srpske u svim naporima da očuvamo ono što jeste najvažnije, a to jeste supstanca. Hvala vam što se poznajemo toliko dugo i to mi je bilo zadovoljstvo, kao i svim drugim prijateljima koji su okupljeni danas ovdje. Kao što je to rekao Obrad, mi ne moramo jedni drugima da se predstavljamo, zajedno smo na dobrom zadatku i na mnogo dobrih zadataka bili sve ove godine, ali ja želim s vama da podijelim i neke uspjehe Republike Srpske, uvažavajući naravno sve ovo istorijski važno o čemu smo pričali tokom ovih dana, sjetivši se i našeg simpozijuma ovdje i svega ovog što smo rekli i istakli kao važno. Hoću da kažem da je Republika Srpska prošle godine zabilježila najbolje makroekonomske pokazatelje od kad Republika postoji i od kako se bilježe makroekonomski pokazatelji. Čuda jednog, pa baš pod vodstvom jedne žene uspjeli smo da dođemo do rekordnih brojeva zaposlenosti prošle. Izvinite, ali tako je, šta da se radi. Došli smo do rekordnih brojeva kad je u pitanju zaposlenost, kad je u pitanju pokrivenost uvoza izvozom, kad su u pitanju brojni drugi pokazatelji koji su pokazali da smo mi neko ko može da se pohvali svojom vitalnošću. I ja sam zbog toga sretna. Ne samo kao političar koji je imao priliku da radi važan posao za Republiku Srpsku, nego zato što sam davno shvatila da je za Republiku, a to isto vrijedi i za Srbiju, važan svaki njen čovjek, bez obzira da li živi u Republici jednoj ili drugoj ili živi negdje u inostranstvu. I to je bila moja misija. Trudila sam se da nas držim zajedno, da kažem da ste nam jednako važni i svi ovi koji žive u dalekom svijetu, da smo jednako važni i za jednu i za drugu Republiku i mislim da sam to uspjela. Želim se naravno zahvaliti uvaženom Vladiki na sjajnoj podršci ovdje kao i svima vama. Moram otkriti jednu tajnu, a vi nemojte širiti dalje, ali Vladika će dobiti jedno veliko priznanje u ime Republike Srpske za sve napore koje je uložio da zajedno, a nemojte širiti, nema nas baš previše, sačuvat ćemo tajnu. Ali zaista, evo, da se zahvalim svima. Prvo što smo došli danas ovdje i neću vas imenovati sve, iako bih ja mogla da ovdje krenem i da vas imenujem, zašto je svako predstavio važnu stepenicu ili važan dio naših napora na očuvanju nas samih. Ja sam prije dan, dva, evo, obraćajući se medijima, davala sam neku izjavu pa su me pitali kako vidim sad sve ovo odnose, dakle, Srba i Amerike. Ja ću reći Srba i Amerike zato što moram reći da poprilično, iako mi ovdje naravno govorimo sa istorijskog aspekta i znamo kako je to važno, ali ne možemo govoriti samo o Srbima koji su u Srbiji, ne možemo govoriti o bosanskim Srbima, hrvatskim Srbima. Postoje Srbi. Dakle, ovaj odnos dvaju nacija jeste odnos dva naroda.
bez obzira da li oni žive u Srbiji ili negdje drugo u Republici Srpskoj. Vi znate da je Republika Srpska, dakle u okruženju Srbije, najveće mjesto, govoreći o brojevima, o populaciji, srpskom življu. Prema tome moramo to posmatrati na taj način. Dakle, nema ovakvih i onakvih. Imaju, dakle, ljudi koji su pripadnici jednog naroda, koji ništa ne žele loše ni jednom drugom narodu, koji se trude da grade svoju, dakle, budućnost, rado se sjećajući svojih uspjeha iz prošlosti, ali isto tako i znajući da nauče lekcije iz onog što su bili neuspjesi. Ima datuma koji su bili i uspjeh i neuspjeh u istom momentu. Prema tome, još jednom želim da prvo se zahvalim što ste organizovali ovaj prijem, da se zahvalim na najmanje 6-7 godina tijesnog prijateljstva koje sam imala s vama. Uspjela sam da stignem na mnoga mjesta gdje nikad nije stigao ni jedan političar, ni iz Republike Srpske, ni iz Srbije, ali evo shvatila sam da je to važno za posao kojim se bavim i shvatila sam da je važno da kažem ne tražimo ništa za sebe u finansijskom smislu, tražimo samo da nas volite, da nas podržite, da ne zaboravite gdje god da vi živite, da ste važni za Republiku i jednu i drugu, i da moramo biti i ići u budućnost ruku pod ruku jedni s drugima. Još jednom hvala lijepo na ovom toplom prijemu. Drago mi je što sam vas vidjela. Viđat ćemo se još sigurno. Ja ne odustajem tako lako kao što ne odustaju ni ove naši napori i potrebe da zbližimo, dakle da zbližimo i dva naroda ponovo. I evo juče obraćajući se i na simpozijumu rekla sam da smatram da su te godine 90-ih u koje vladali su stereotipi, nerazumijevanje, da to treba da bude izuzetak, a ne pravilo odnosa između dva velika i sjajna naroda. Hvala još jednom, smatram da ćete doprinijeti svojim radom i prisustvom, svojim životima ovdje, dakle, svemu onom što zajedno radimo i čast mi je bila sarađivati sa svima vama. Hvala lijepo još jednom.